Alhamdulillah yang dua nyusul ini. Nah, tanjakan paling tinggi nih. Nah, nampak di jauh sana, The Legend. Nah, habis ya. Nah, mana ini? Nah, Komposen lewat, Mas Kareno lewat. Nampak si Wawan sama Pak Wadi ya. Memang sangat tinggi sekali. Gimana puas ke tanjakan ini? Strategi kecapean ya guys. Gimana puas tanjakannya? Oh jauh sekali ya. Right now what matters isn't yours but it's his name, and we just need to find another income, 'cause she wants you to help